Aulei berkorban, tetapi dimenkokan, banyak opsiune, lagi simpankan, lagi ini, lagi dari simpan, dari simpan padan jangan, dari simpan padan jangan, dari simpan padan terang jangan, nama terang, terang kekenai yang kuih, kebayaikan ketisui, yang pada diri kuih, pada diri dimenkokan. Bantuan kerajaan, awal Malaysia. Ublay badan korban benih sendiri. Berendara mati di pok jadi. Wenyalam di bisa kecingin bang cepet. Yang dilakukan kita syukur pinang dia jingkai jingkia. Yang dilakukan jingkai bersosi pinang dia jingkai yang dapat. Ayo lain yang dia dapat dan subari ini menang bermain ini. Kau ubah apa ini? Ay bagai seluruh keris unang syarai juni. Kanai ini kajing kalain batimai berkenyalam ini hagarin ki batim jam kene kajing habanda koi syabani anda habakin baru sensya rengga batme berpensi bakui uwe uwe juno na juno. Kejumlah hati kamu juga apostol dalam kue akan terkenal pada Angkri. Kilungan tilapkan sekarang terlebih nakadau kejumlah di balacia abalah menyiap yang sekitar. Dan lagi di balik hadu Indonesia Siprus berangkir ia terus buat angkri. Henry, don't kawai pakiruni di pada Siprus, pakiruni di balik seangkir, pak kilayalah itu buat kiri sepang utara Yesus. Kabel utara kalau berarti, pak sibuk pak kiri lagi berkilat hai utara. Kekuat sepang kiri kalau boy siapa balam Jerusalem, gumta kilat pak ikhwan nabas seangkir. Abang lakukan berkuih itu kanu leh lakuui belasmoha berlakuui di bawah penyanyi sekian kontrai dapat berwujud di bawah. Ubah nafas ulang beri bukan benar-benar simpul berkecinya berbuat diri Elias kontrai. Nanti ubah nafas lalai cutasus berbuat usaus. Endara syariat lawannya lagi usaha itu. Baru sistem ini aku dia kenal ini beliau juga balas berkehidupan ikai sibun yang baik. Dari akhir bayar kesenang lakon untuk Kristus. Akhirnya juga asal kamu karena banyak sekali yang nakasama mamunyo at mamunyo sa Tuhan. Hallelujah.
Utrai undon rengka berpi kajin boleh nak gospel lokoi kat buya angis lapoi kepong kenyam kerukam jimpen kentang ha Jerusalem kalalong agapon mentana ujesu ulayai naka tingkong jauh Solomon hakatember haba kiju kilayalun saudong jauh bakilapam hadu lano men pelengkang yengi tekren syai medebo o Messiah Ujisu ulajeba ngalala yaitu api Henry pintre setiap banyaknya kikam bangale dari boro pajana kisaki yana Henry pingi namata tinlam kilam perojana kishashkar iatin jana ngayatu yaki Bakibut yana na ay lagi kajilin mamchitun bakin omya anandam ubala bakilitat yaki nana upa ubahay yaki hanga hukam karao banyabawa baramdam ubala bakinino yaki na upa bagna Nialong kawe. Ka gospel jam try. Kokimen kopera bagi kaputrai Yesus Kristus. Haka jingkule bani ko yasno na ikamcha di apostol kuno ke Kristan kila roy a Antioch. Ki Antioch kinong Antioch kila long ki Jew ki bakkaran ya Greek. But both see omdon bagwa batle yalang iyeki. Henry don katto katto pun Kristan kila yoma ya Yesus kila lek yalang. But kila inshirken nadu ka poha but kila yasno ya kubar baba kila stampan kam inshirken but stampan inshirken ya Yesus. But haba Barnabas ulai bagi ikut kila inshirken ulai nadu kata yeki.
Ula hierarki, ula penslori, nanda ula lekot ya Paulus pakila sashis nem pati nom Antioch. But kalpana yo ya kecili kai na Paulus pada Barnabas kini Kristen kila stampan roy aka jinai but kila stampan roy dak bo sa dimensium bakoy. But nanda kila impura ya kecili kai ke Yesus. Kila lagi Kristen ki bacana pada nak kita gadau lakot Kristen nikam ekinom Antioch. Namar balik kila lagi Kristen kita lagi badbun ya keduksa bad kejini kai cuma Yesus Kristus ha kejin jana kim shidla benduna ke bahar ketinu baleko de ekinom Antioch lakot nikam Kristen. Minta ke jika le jangan hato ublei udaman kon dia na badiapi long ki Kristen ki babha hato ni long ki Kristen ki bashir hai ki bayir ya Yesus but ki babor ya ke jingi kaha ke jolo ne hato ni long ki Kristen ki bajir ya ke jingi kaha don word ki Kristen hakene ke jikka baminda ki ji dia ke jigi kai jagi Yesus ki shim nange nandai katto katne ke jigi kai kaba sub banbu kaba boye ka benda banbu dia ke jigi kai baro jagi Yesus dia ani kane kalau ka bate banbu kane kalau ka banko bagi oi kane kalau ka benda lese naga benda ki rikue yani pan ni in malu bana ti khadon ani ya ke jinglo men in malu bana namar bale don board ki binda ka panisno bam ye dei bani lesen isno nimla shuban kit nimla shuban promo nimla shuban board ya ke jini kai te apa ko himmen ko para ni don mani kum kado ke jinglo ka ba omla ban board pura ye ke jini kai ke jo Yesu nidim yoshu ya ke jinglo Kristen omla kot ye ni bangilong di Kristen Bansyar kot Kristen gide banglong tik kum Kris gide banglong ani ya ke jinglong jo Kris balabo tenaga kata ni akan traishito gide ti jilliu kay kaba utrai kai yani nak kosten kay kaba utrai ubta yani banne agat tin ubade gide banglong ki bapurki akaba yade pat tin ubade lada nim patlam ki bapurki akaba yade pat kaba kai nak tin ubade minna ballam ki Kristen ki bajana mira ballam Kristen tende wo na pade chani nilom Kristen ha jinyasen hai Henry nimde Kristen hayo nimde Kristen ha ke jaga pray chani nimde shu Kristen ha ka jaga pule ko kina school kina samla abang boy jaga pensno tan na jegi aga jaga pensno ba yani nikkat banglong Kristen aga jaga ba ide banglong ki saki nikkat banglong Kristen te nikkat banglong ki saki naga benda Kris kursi haba uno buriyo nikkat banglong saki naga benda Kris kimde shu Kristen hanni Yesu ha gospel ujisu ulam saki naga benda upabaro hakaman ke jigale porosha hakaman ki nokshu hakaman ki buri ki bawan ban penyam ki abu ulai yen saki naga benda upawu ula yai betten benda ngalau kur jono bele banale ikam ka ba upawu na betaya na banne baru Yesu berapa lindo kim nas awtu ya ka ba awam kadang ke chance kadang ke jimpa makin penyap na ya udah ke makin no ya keren bele Henry umshin la kinrandi umshin la buri umshin la set ban keren ya ka bale ban keren kane kalau ke jinglong saki maka hato manga barnabi nilani ya bandam ki saki kumbala yan Yesu na labenda kumba lada nila bandam ki saki kumbala Yesu dan sakot ya niru Kristen lembunda yan sakot ya ni Kristen tende Kristen shiport
But years ago, had the gospel in the gospel, कि Jew ila lekundo, katino ila kalau biayus bakul ila keren syai ke down, but la poi ka por ke niam peru kam jimpen kanda a Jerusalem, kalau lam ka por mentala, ladapi pe kene kalau ke niam mentala, nama bale hak por Antiochus, usia Antiochus Epiphanes, kila Yakrumno, kila wan penjot Yaka Jerusalem, kila wan Banyalekma, nanda kila yundut ya ke temple, bad kila long mane Blaita Zeus, but kila take away ka Duan hake temple Jerusalem hake jaka kentang nanda kila kinia dan kisniam hake temple naga benda keju kisniam kilom kibasa but kila penting itno ya ke jinkenda but ke jinku jog ke temple Jerusalem daga ba kinia ni kisniam tinaga ka da yenda ke lain lui ngani darangin mulai ya kita makabe niyo snow ya kaneba Judas apa menjelang jomo Judas kila ya dekma nandala kalaina iya ki nakati jomo Antiochus Epiphanes nanda Marius nem kila reke ya kene niam ban penkerdam kasni penkerdam ya ke Jerusalem te baru ni ju kila ya dumla Jerusalem ban penkerdam ban duane penkerdam ya ke himane Jerusalem Henry ujian sudah kedau saya kedari ni kawe kau makan ni kane kalalau kapor mentalam kaya kejingker bang jengker mentalam nama kejingkeria Henry umsin keren sepang kejingkeria apa Henry keren sepang kejingkeria siapa Wan apa keju yang nam ben penkerdam nagabenda kedian jempel kerdam apa jengkipan kila kriya kindon jingsher amdon jingi dogale naga takada kila berat ya ke jingkande padlana ke kule shushu yoi aba uji suwa kalong dasaya kalle ya kaba ubale la betta yenga kila karma bandan kiya kaba mo kidam ta ke jingkriya kindon jingi dogale kindon jingsher ke ubale wo nam nang jingi abangi wanche yemane abangi shimda ya kemas bakoi abangi duwai ilokon ke jo ba kriya pala Itim hake jingkriya omdam jingsherem te kanum laban ben roy ya ke jingi doble inum laban yang sepi uki kristan lada bilau iberiu omdam jingsherem penginang duai ko kimen kopara hake ne ke yukeris bakui bau trai nang pensherem ya ke jingi ya doble bandas iman ke kelima Katsya Bangidon, ay Bangidon ni Kristan. Katsya Bangilay, ay Bangidon ka sakina ng itaw Kristo. Katray Jesu. Niya hindi amin, yang kani kapiligma. Kalbang ya simenta ya kani ni Eucharis kakui. Menang pensulay, berkatang ya kadolo at siyam jumi. Bangidon ni Kristan nila janay. Bayan sakina ng itaw jumi. Katsya Bangidon. Katkaba, Bangidon ka jingay akajingin jumi. Kerbu yagi dan selain ini adalah putra Yesus Kristus. Pemilihan peningkalan kejadian ngange
Aku cinta kepada agar ini bangsa juga. Amin. Number lies Pak Papui. Lies Pak Papui. Payadua iko kipen kopar. Bagai cincin dia canga berjumpi. Kallang kabaknya pun aku belai pa badan bo berak. Komplain bat kopa juni. Top dia pun ye dijinai jampi kasen jambi. Ya Por baru menyerong yami pokingran, entrai kamdam akini kepor menyerong susu yami, haba yau Kristo dampro di lakinia. Nama habala pintu yang kembali lepau kembali yang kepote, kembali jod lepran baru Kristo. Ia kejini pemudang laai biang kami. Nama kata habala daknia daga jika dan pasca, malu kari. Malaga jai petriu karisana ka jikkume badwat ki borbani renkar batti kenmun angin kirwaina ya ka jikkuwai baklen kot janga puram jame kalba yang penbena
Ngitawang kami kutrayo puja kejini, bahagia kekuri jang kejini pegi. Ngida lain waiden namar malam nyuhi, kiba big banyak kata macam ni batak syakriya ni. Dah kabas ngeder nikar part ni, bagi kiba yo lenda atau med batas namu keris. Ngilong kita dah banyak tadi kawai dokumentasi yang berkuih. Takkan mau kutrayo kabalan jami. Kabalan riyan na sandala ka porte. Bato benja na ayaka aga jini. Raingal pada Francis upaba koe jini. Father Anson, administrator ng diocese, patari ka lindo at kiriniam. Takin mau lemro iya ikimen kipara. Shendran ba kindi, kibala yotiya data ba kurmen iya ka jini pa. Badiya bawa kibala raan na aga jini sini jami. Tapadiyan jini, siya ka jini siya ay kataman jami. To isa na yan di baraw. Ngikar paan yami. Nang barang kapagkamari ang isa di magkuhi. Kakami siya mabalang, ujaw sa magkuda ko rin siya ka, ki apostol magkuhi, the Francis de Sales magkuhi, but parang kirikuhi kibala pins na bayan may patay na patay. Ngindol lang ki pagbibig yo, binggan na magkajingin pang syukot, but pagin niya mo, but pindon burong yami, dahil ko jami, o Jesus Christ. Dahu, lembadu, bathahu, kallam may ublayo pawadan po, hakajingalang kaway jamaменsi yung bakui, barok kaburang pagkajingalo, jinon la jinon. Nintuway kabal, Jesus ay kaya ni, nagalinda babon gijindon gamjani, inang IT, bat nang duway agajini. Ay utrahin ng Bitcoin at kaya ibang kimasitang akademik. Utrahin ng Bitcoin ay jintatay pinsiyam iya kibalangkaan. Utrahin ng Bitcoin na bahar kinigijintin jang ka jami kapasawlang jami nagkatawag jang kaneng coronavirus. Kopa jami baka maging kabagod ko'y kagutay jami. Kanoy may ilang jami, kalong kamon jami. Ang kinder rumah bali. Kau yang diminta kejibang jadi kabala kasih. Berteman yang diagrekan jadi. Kumpangir di mak yang berlesiri. Berbagian yang disna kejimpan shoy. Henry itu terlain ini yang kasih. Top lain yang dikerpan terlain yang kejins ini baru. Agar jins pun jadi. To ay jins to jins sign kasih jadi. Kenapa ada kajian kajian seni jami nilai baru ada kapok, benda kajian pam dan kajian sitam kamtam में यह coronavirus. But India kajian ada kajian cincang baru. Katanya ada nak kembali dia kajian kerana berkoi, but kajian wan macam kenapa pening jami uji sukris. Nama kajian kalau terima, kajian kalau cuma belajar. Kotrai Jesus Christ, may bela kong aki apostol jami. Kajinsuk ay kami happy, kajinsuk jaga ka ay happy. What pay in pop jani, Henry at kajingay jagabalan jami. Bad ha kajinspon jami, to ay nakaya kajinsuk but kajingat kami kaway katong kamon jami. Mame kubanyan marabasensya, junong na junong. Kajinsuk utay, kandon barapo rengka berpi. Dap da kajingay utay, pangiliyay markaniya. Oh
Hakumi ukul lambro jamo berde. Hakumi bakitna ya kapok jam kaparte. So kita kepada kosha kecil kawai cukup lambro. Kan berikan kepada kecil Pergian Yesus dah kecil hak kami manusia tak menjadi Yesus kejikan lucu. Aplay ko pa school berbagi. Nis nunggu yemi nadu kagadu kecili. Nama kecili kepadan yang cepi. Kabadala penpa hati lemah ukur bagi makin sai cepi. Ko Yesus bagi ngelayo bagi yemi angkatan ko temen siam cepi. Lemah kecil mancepi pada komunion manusia, midang yo yang kecil kepon, midang yo mah yang kecil kegiatan, kalau mereka berlain dulu yang kepertai, kalau mereka berlain berkiam yang kita panggil macam, keterangan Yesus, ini penisnya kami, haknya kelima, bangga bahawa mereka dapat dua hal jadi, hal ini jadi. Halo ikut di batiap pang hospital. Halo ikut di nanti dunia akan berkepan. Halo ikut jadi di badan di simpang ke jintalan akan berkepan jadi. Kerja berbentuk di bawah. Keterangan Yesus mendapat kelain yang disini jadi. Mendapat kelain yang kedua kemensian yang kelasnya yang kebentar juga berkepan bangsa berkepan benda. Ayo bawa mereka nampak kia kalau jadi bawah. I can lain naging kumpara. Kung juru kejis yang itu jemeba bagi badan kapateng kitin pang corona. Abagin nang lain duit kloy na naging pa. Menampil tuno yang kejis priang. Jok kene ke corona siya kirlay. Ahin ka nang tuno yang kaporo. Menampil tuno ikipri. Ko Jesu kerto yang kepartai loro. Kerto yang kebejo. Kerto yang nautis India. Pangindog yang akan jinglain duit niam berbantan manegani kumbangi jendong ko Yesus
kerbuye ben selagi ai bar ke kakija kapule kaputi ke nyai nanti nyai dai da kecinya rap kecilme kenapa kecilin jadi kelawai jadi kalau kebalap da kecilin pada bulok ini Jesus bagi sensyari di bawah pelaidu di bawah ai bar ke bawah jadi bapa sui do krai nak pekran dan ke bawah dan ke tension inang rapi kerti jadi inang yerong ya Jesus bagi hidup yo cinta yo kloy yang ini kecilnya bapa haleluya 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 kepai sensyari sensyari ini baik sensyari yang kene kejimpang corona ai ba kepentai barang lain duit kerko yang kita cari kita ini saintis kanda me kepada orang yang kepai itu vaksin bakene kata kejimpang kedua ada jadi kerko yang kita sensyari kerko yang kita tresaka kerko yang kita hidup sebagai kita merek ya kita tresu tampan penpian yang kita penkalai kita dijajah di bawah penkalai kita dasar kepala jadi Yesus haleluya haleluya koi ke Yesus penkoi penkian kita panggil bersyukur kepada Yesus haleluya 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 tongingnya Tuhan Kolpa tosuma yanaka kenkon lamparo barasifpa dahukris batapelmian bakendon kenam shamai bayai bakindum yai sa yen daka jimam jakti jame bajak yukaris ipanya kene lembak ukris utrai jangim utrai undon mereka benim Ublay badan bawa barang terkuat, upah, baru baru mensi, makoi, ya lesu berpenpanan itu kubah bahasa mutrai dan kejadian kejadian, haleluya, haleluya.